Sai jojo nang liluang di dalam nagok dosa. Sai mahe nang rohaki mangado pisudena.
abadia. Amin. Hamu ada kadongan sa porsiyaw na hinalongan di lugar dari Tuhan Yesus Kristus. Ditiki ka masuk-masuang na pada dato tadi dalo hamudo ulus kolong pasadako. Para sobat doto timuna. Ditiki tusia gabarang na di apel ulus gajar rabui. Ay magkiri to hida gajar umur dohot ni pinopar. Alay saunari dinaso panagama kinuhata nung araw bata majung nakina walangan tulapuna sirang na mahita siya ibadah di bulan maon tadaruno do tabuti asak ni roha tadaruk ni rohata di kamatianon pasahatot do tuhamu ulus magutog adata nang pesoni magkiri to hita so inata Maria na badia ng magkilalawon kinarangon di pamoding ni anak na Yesus Kristus Tuhan Yehudo pagawang naman ito at ito Panginoon mapasupaso ni Dibata si Leon pasupaso na sumurui ay gano'n na tut mga lerong abura guru dami roh pagkaito ni roha kita. Mar kami yang mahita. Ada di bawah perholong rohan, halupuan, si pangapun na sumurung, pasupasuma, udoson. Holong na pasadahon. Palas sobaran doon kau di muna ditiki itu apa? Ulos si takpin namai ada Tuhan na tumadang asak dohot las ni roha tulus si tahun dohot kaheo ni anak muda Yesus Kristus di nomor jawab na sida di si tahun ni Kristus tiok jalan sesuai maroha na sida dumsan ni habot ni hamatianon say nalupang doha kaheo hanguduan saya dadahbot ni roha nomor 2 namanya dinasida tulus si Marta dohot si Maria nadarapun siya lahay heo ni si Lazarus ada ni anak pun Yesus Kristus salud na pagidol namin on na upasat kami ko ali amang mapiti Kristus Tuhan namin. Amen. Kata mua dinasa hanguduan mapiti siya na ikido di pasahat ko pasu-pasu kami ang nabite siya ido mangulo na tinopamdala di bagasan ay di payasona sa narotak marhite siya na ido musetar di kami tu bagasan hamateo to kahihiro ni anak mo Yesus Kristus upang ido kami tuho berbadai maekon na naik sepaktor nami somotad dari pasu-pasu do dengan libasan maradupod dengan nami namodingon marhite Kristus Tuhan nami. Amen. Tubagasan tanganmu hupasat kami madongan namin ng wordingon Porsia situtudo kami rapon ak kadongan ng mate di bagasan Kristus payo mudo iba na madhite-hite Kristusi madok maudate do kami tuho ala ni sude na ringgan ng binasabasahong iba na ditiki ulo na ditanoon sude na paposon roha namin ungay di bali ni upang ido kami tuho buka mali iba na hadbangan
nihangoduani papatar majirin tu ibana di bagasan kamulionmu ailunga talu hamate ani mahide Yesus Kristus nama ngolurapon ho di bagasan sadorito di porbadia saat ro di saleling-lelingna di bagasan gorni ama dot anak doton di porbadia amin pinasa amat basuto Kira Mang Sotik. Siabunni nabor namyo asal jalo ami sen hampir tasonima amang ko Pelan-pelan. Dulu. Pelan-pelan. Horas Perabaka lurus Oke.